чечен муфтиято емалдина Шарли Эбдо журналу Мухаммад Пайгамбар шейх хыл карикатур шкарлиахар. Францин журналу Пайгамбар сисазвеш карикатур шуха зорбияхар изругир жюб зали болхылца аш цан ал шонца махбузьено исламна йол бусулбче юqaralana дент элатарду. Цуду қачына ханзин шдаттарлу әлі муфтис Межиев Салах. Нохчичуч дин урхаллан царах огни атқайық душун, шейтнаш, иблисыш. Шайбел хин йолч тяхлон жөпал шун тяхырду, шу сисаз ямарт нахду, шинкук тяхлил хумдшу, ақрой шух олил дац. Синч царахду гилшу, нялт хулдшун, әлі нохчичуен муфтис Межиев Салах. Шезер приттолч шарах бусылмныш Мухаммад Пайгамбар нин карикатурш бандолш радикал элатардинч Шарли Эбдо журналу юха архитер куденушка шай карикатурш. Это динч элатарях вир шитстаг. Шарли Эбдон редакцин белхош бахрях шайбай ин коллекш деглотш зорбнях карлихер цар карикатурш. Экстремизман дюхлолаточ центре хлелинч аспех келхинч Далиев Мухаммад Гергарчарн шимиллион миллион сом ахшдалт эдвожина магаст кошт қилу алғайчуч чуйхарчолықин министралан. Центрен гышлочу шезер елхи толчеран эхквелер Далиев Мухаммад. Банкан қолдинар кхову ал бухш ницпен хилер цунтя. Талымчт эжадина Далиевн кюртхт өрмик бөлен цунток кетитин хилар. Шишодел чултях налч герчт эмқилу сатсамбир отзулам бехкеболч вордер шхочун хуқях. Центрен фэсбен политин хилч елх белхочун қашарьер итшари қачалц набахтяхя хейн шитер цан архяққан қайқир. Дүния юқарч Amnesty International организацияну дахиду мелла хара вор эзар медицин белху дол дүниян хақилхын хыларх коронавирусан үнөх. Организацияну белгалдуқ вирусат қисамлаттуш халқарч мұғашқақ болчынахын инфекциях үшлербе хақ дол ғирс шлаттун бес әл. Хор мокшал алшеран белхушын бақою балықтях алшывал, отсулы қармақ царг болютилдац. Пандемия жен дуқа бетніш долушах, тахна инзареч сихалец леш бу люрыш медицин белхой, қастен Мексикях, Бразилиях, Американ цантуях штатышках.